Kako pokazati lepo lice Srbije, istaći njen značaj, podsjetiti na stara prijateljstva, steći nova i pritom ostvariti finansijsku dobit. Do ovakvog cilja, izvesno, potrebno je preći dug put. Jelena Anžujska ga je prešla u jednom smeru i došla u Srbiju, a umjesto Biedermajera dobila čitavu dolinu Jorgovane. Tokom Pariskih dana visoke mode, u rezidenciji našeg ambasadora, vrhunski modni kreatori Francuske, Tunisa i Srbije predstavili su kolekcije inspirisane legendarnom pričom, a jedna od najpoznatijih svetskih kuća parfema u svet je poslala miris srpskih jorgovana. Francuski vojni veterani su u vreme obeležavanja 100-godišnjice Velikog rata kupili povratnu kartu i došli u Srbiju. Podsjetivši se prijateljstva iskovanog na klanicama Istočnog fronta i koristivši neverovatne termalne potencijale Srbije, shvatili su da 1918. sledeća godina u kojoj se obeležavanje epohe okončava, prosto mora da otpočne jedno novo, mirnodopsko i plodno približavanje. U oba smera. Dobrodošli u magazin Povratna karta. Srbija će biti u modi samo ako se moda iz Srbije istakne. Ali ne samo moda, već i srpski jorgovani. Čitava dolina Jorgovana, koju je Jelena Anžujska dobila kao svadbeni dar, jedinstvena je izjava ljubavi u istoriji srednjeg veka. Nekoliko decenija već, uključujući i akciju Ministarstva spoljnih poslova, traju napori da se pričom o Jeleni, Urošu i Jorgovanima Srbija promoviše kao zemlja ljubavi. Poseban doprinos ovoj akciji dala je Vesna de Vinča. Tokom prethodnih godina, od Beograda do Sidneja, desetine hiljada Jorgovana na prestižnim mestima zasadili su obični ljudi, istaknuti umetnici, diplomate, plemići. Ova manifestacija ipak nekako posebno isijava iz Francuske. U Parizu su tako, između ostalog, zasađeni u pravoslavnim crkvama na Bondiju, kao i na dvoru Bourbona. Grad Šatu, meka impresionista i omiljena tema slavnog Renoara, ugostio je jedino dane srpskih jorgovana. I to baš u vreme najveće gradske proslave, kada se stanovnici kostimiraju u odeću iz epohe i stvaraju žive slike Renoarovih dela. Srpski jorgovani i spomen ploča nalaze se i duž Loare, u dvorcu Leonarda da Vincija, Clos Lucé, zbog koga na ovo mesto svake godine dođe preko 250.000 ljudi iz celog sveta. Kući se vraćaju opijeni mirisom srpskih jorgovana. Promocija Srbije kao zemlje jorgovana odražava ljubav izvesnog broja istaknutih ličnosti iz zemlje i sveta, ali pre svega porodica kneza Aleksandra Pavlovog Karađorđevića. Ima toliko godina da nisam mogao da dođem u moju zemlju. Sada se nađem među vama, mladi, stari i... Vaše visočanstvo, šta su jorgovani značili vama i knezu Aleksandru u prošlosti? About 10 or 11 years ago, Pre nekih 10-11 godina Vesna je zamolila nas dvoje, a posebno Aleksandra, da budemo kumovi manifestacije. Tako smo otišli u Srbiju i baš u samoj dolini Jorgovana zasadili nove jorgovane.
Od tada nismo propuštali ni jedno sađenje, ni u Srbiji, tako ni u Francuskoj. Na ovaj način Srbiji je dat određen publicitet u inostranstvu. Prepoznaje se kao što Holandiju prepoznaju preko Lala. Ovo je odlična ideja. Ja je stalno pratim, a evo sada se i naš sin Dušan prvi put priključio događaju kako bi zamenio svog oca. Now Dusan, the first time he came also for the lilacs. Kao idealno mesto za promociju Srbije, zemlje Jorgovana, prepoznato je raskošno zdanje rezidencije ambasadora Srbije u Parizu, u čijim se kulisama Srbija mogla predstaviti kako do sada nije, modom i luksom. Prošle godine smo imali priliku da uživamo i u stvaralaštvu naše dijaspore. Ovo pre svega zbog nakita Jelene Mandić iz Kana, čiji su sjajni modeli i aksesuari sjedinili klasu Azurne obale i lucidnost Srbije. Već tada je bilo jasno da će ova manifestacija u rezidenciji imati dug vek i snažan odjek. Tako se ove godine i dogodilo. Uz prisustvo članova porodice Kašogi, Pako Rabana, diplomatskog kora, novinara iz celog sveta i prestižnih srpskih modnih kreatora, međunarodni modni defile i sve to u slavu srpskih Jorgovana. Bogatstvo koje Srbija ima, imajući ovakvu rezidenciju, prepoznaju i aktuelne francuske zvezde, da bi za svoju kolekciju napravile fotografiju u otmenim enterijerima. Od ove godine, evo srpskih Jorgovana i u najprefinjenijoj francuskoj tradiciji. On which way you discover? Šta vas je najviše navelo da za novu liniju parfema izaberete baš Srbiju? Još prošle godine, kada sam bio pozvan na ovaj događaj, otkrio sam da je vaša zemlja, Srbija, u stvari zemlja Jorgovana. I tada sam zapravo doneo odluku da ću se ove godine pojaviti sa 5 različitih mirisnih nota na bazi Jorgovana. To su uglavnom cvetne note, osim jedne u kojoj sam miris Jorgovana pomešao sa mirisom voća. Šta vi pomislite kada čujete Srbija? Serbia. Znam da ste odlična zemlja. Sjećam se da ste i u Jugoslaviji bili najbitniji, a danas vi ste zemlja sa potpuno neverovatnim geopolitičkim položajem. Otvarajući veče Zemlja Jorgovana, ambasador Srbije u Francuskoj Rajko Ristić ističe da se događaj u rezidenciji ni najmanje slučajno ne odvija tokom dana visoke mode u Parizu, a da je različit po snažnom kulturnom nasleđu, koje je zapravo i povod za ovu manifestaciju. Poslednje pripreme u garderobi. Jedan od najpoznatijih srpskih modnih kreatora otvorit će reviju tako što će svetu skrenuti pažnju na još jedno bogatstvo Srbije od izuzetnog značaja. Prestiž nagrade Zvezda u usponu iz Majamija i često pojavljivanje na Fashion TV nikako ga ne sprečavaju da budućnost potraži u istoriji. Apsolutno, kolekcija je White Angel, nosi naziv koji je vrlo, ono što kaže, prepoznatljiv, Beli anđeo, nešto što je zaista ne samo naše nasleđe, rekao bi da je to i svetsko nasleđe za koga se u svetu i tekako zna. Mnogi kažu, stručnjaci, da je to pretiča, to je početak renesanse, Beli anđeo. Takođe, znamo da je Beli anđeo prvi signal koji je poslat iz Evrope ka Americi, prvi signal i televizijski jeste u stvari pušten Beli anđeo. Ima li treme? Odgovornost da to zaista bude onako kako treba, jer predstavljamo opet, kažem, i Srbiju ovde,
na ovom prelepom mestu. Zaista ova rezidencija je nešto, ja kažem, biser naš koji se nalazi ovde u Evropi i u svetu. Mnoge stvari se vezuju za Belog anđela, Mileševo, nešto što je zaista za mene vrlo, vrlo inspirativno. Tako da smo došli na tu ideju da White Angel može da bude zaista jedna linija, specifična jedna linija, pored moje linije koja nosi naziv Individual, brend koji može da se plasira upravo na to neko inostrano tržište. Evo, počeli smo ovde od Pariza, ova je premijera, mislim da će ovaj Pariz biti istekako taličan u smislu za razrade daljih ideja na temu Belog anđela. Jedva čekam u stvari da Beli anđeo, što se kaže, zaživi od Pariza pa nadalje. Evo kako se svetska moda ogleda u srpskoj tradiciji. Tunižanin Ali Karu kreira kolekciju Zemlja Jorgovana. Osim Jelene Mandić, nakit predstavlja i Suna Moja. Vrlo retka i kompleksna ličnost iz sveta visoke mode. Najprepoznati model, a potom presataše u modnoj industriji, svoju multitalentovanost izražava ekskluzivnim nakitom i aksesuarima, pripremom najbitnijih događaja u svetu mode i poslom umetničkog direktora najpoznatije modne revije na Bliskom istoku. Srbiju je otkrila slučajno, a zavolela trajno. Kada kažemo ekskluzivan nakit, mnogi bi pomislili na vas. Koliko vam je bitna tradicija u radu? Mislim da je ono u mojim genima. Ja mešam stilove sa Srednjeg istoka i Engleske, tako da za sebe mogu da kažem da sam u isto vreme i orijentalni i viktorijanski tip osobe. Iz naših korena izviru najlepše kreacije. One su prosto duboko u našem DNA, u to sam sigurna. Šta ste naučili o Srbiji i da li bi Srbija mogla da bude vaša inspiracija? Srbija je definitivno moja inspiracija. Privukla mi je pažnju još pre 5 godina kada sam upoznala Vesnu, a započela sam na Srpskoj nedelji mode da je bolje otkriva. Pronašla sam mnogo talentovanih ljudi, pregršt novih ideja. Jednom rečju, volim vaše dizajnere. Oni su skloni eksperimentima i koriste materijale na vrlo zanimljiv način. Volim Srbiju, a najviše vaše gostoprimstvo. I like the hospitality in Serbia. Evo i kreatora iz zemlje domaćina. Kristof Gjerme postavlja defile kolekcija Jorgovana. Ni mlađeg čoveka, ni punije biografije, sa sve završenim najvećim školama visoke mode, revijama u filmskoj palati na Kanskoj Kruazeti, Francuskom ministarstvu kulture i već poznatim parfemom Crveni tepih. Uspešna karijera traje već 20 godina, Srbiju i Srbe poznaje tek 2 dana. Prvo, sve čestitke na večerašnjoj reviji. Imali ste priliku da upoznate Srbe. Šta ste večeras naučili o nama? Ja sam ovde došao juče po prvi put kako bih se upoznao sa prostorom i prosto se zaprepastio koliko vam je rezidencija veličanstvena. Proveo sam odlične trenutke ovde i upoznao 2 vaša dizajnera. Predivni su ljudi. Jako mi se sve to dopalo. Koliko nasleđe definiše umetnika u njegovom radu? Mislim da je nasleđe jako važno, posebno kada želite da predstavite viziju. Nasleđe je u stvari vaša umetnost. Ali samo po sebi to nije dovoljno. Neophodno je da se kombinuje sa komercijalnim elementima i drugim uticajima. Dakle,
stalno preplitanje komercijalnog i kreativnog. So you have to mix both aspects, like the commercial and in the same time stay creative. But that's the, I don't know, like... Čast da prva oseti i dobije parfem Zemlja Jorgovana očekivano pripada princezi Barbari od Lihtenštajna. Ona kaže da ovaj miris zasigurno očekuje svetska slava jer u njoj prepoznaje i miris mladosti i moć tradicije. O Jeleni, Urošu, Jorgovanima i Srbiji kakvu treba upoznati govori i Vesna De Vinč. Za to vreme priprema se veliko finale. Godine školovanja na prestižnoj Italijanskoj akademiji visoke mode, iskustvo iz umetničkih radionica Diora i Valentina, kao i defilei širom sveta, dopuštaju mu da Parižane zavede modom iz Srbije. Šta je to što Srbija ovog trenutka može da ponudi svetu modi? Srbija može puno toga da ponudi svetu mode. Pre svega možda ono što još uvek nije ponudila, a to je njeno zanatsko i uopšte to istorijsko nasleđe kojeg ima jako puno u onome što je diljem Srbije rasuto, a što nismo još uvek iskoristili. A s druge strane, ona već dugo nudi jedan veliki broj izuzetno talentovanih ljudi koji se bave modom, koji pored brojnih problema koje u Srbiji prosto postoje, da se plasiraju takve stvari, uspevaju da opstanu i da na tom nekom tržištu ili na toj modnoj sceni budu i negde autentični, ali i autoritativni, da taj svoj modni pečat plasiraju onima koji ga i nose po ulicama. Koliko vi koristite naše kulturološko nasleđe i šta vam je bila inspiracija za ovogodišnju Parisku reviju? Ja jako puno radim na tome da iskoristim ono što je naše nasleđe. Bila je kolekcija inspirisana Šumadijom i nasleđem šumadijskog kraja. Ono što se trudim da koristim da uvek priliku da nađem deo atmosfere u onome što je Srbija. I u ovoj kolekciji koja je večeras u Parizu je deo atmosfere pre svega ateljeja i modnog potpisa, ali i onog našeg srednjevekovnog nasleđa kroz Jelenu Anžujsku i čuvenu poetičnu priču o dolini Jorgovana. Veče Zemlja Jorgovana u rezidenciji ambasadora Srbije u Parizu beleži uspeh i kao događaj i kao početak jedne duge priče od realne koristi za lepo lice Srbije. Apsolutno sam uveren da ovakve manifestacije znatno doprinose jednoj lepšoj i boljoj prezentaciji Srbije u svetu, a pogotovo u Francusku koja, kao što je poznato, svetska prestonica mode. Koliko mi koristimo pozicije koje nam Pariz kao jedna od najvećih svetskih kulturnih prestonica nudi? Pa, ja mogu da govorim u svoje ime, ja se jako trudim da iskoristim svaku mogućnost da u Parizu, koji je na neki način svetska scena, zato što se ovde prelamaju
svi događaji, svi trendovi, ne samo u modi, u proizvodnji luksuza, nego i u kulturi i uopšte pa i u diplomatiji i sve što ovde uspete da prikažete ima daleko veći efekat nego bilo gde drugde u svetu. Bogatstvo srpske tradicije može odjeknuti u najvećim centrima sveta tek onda kada shvatimo koliko je takva misija zapravo značajna. Kada se tradicija predstavi jezikom koji današnje vreme razume i kada se okupi kritična masa koja će tu informaciju preneti. Napraviti tako nešto, mislim da je prava stvar i našu rezidenciju sada polako počinju da obožavaju u Parizu, tražit će da iznajmljuju pa će neka parica da kapne u budžet naš, valjda ćemo malo moći laganije da obnavljamo ovo divno zdanje i tako dalje. Ovoga puta sve se to nekako poklopilo. Izuzetak ili recept. Kako bilo da bilo, ova priča je krenula u svet. लालच कुलू की सरजमीन सर्बिया के स्पीर की रिहाइशगाह पर होने वाले खूबसूरत तरीन फैशन शो में फैशन डिजाइनरों के खूबसूरत मलबूसात को हाजरीन ने बहुत पसंद किया। कैमरामैन अलीश पाक के हमरा साहिब लदार की वक्त न्यूज़ पैरल फ्रांस। Nakon promocije Kraljevskih banja Srbije u rezidenciji našeg ambasadora u Parizu, Unija policijskih i vojnih veterana Francuske posetila je Srbiju. Tokom 4-godišnjeg ciklusa obeležavanja 100-godišnjice Velikog rata, oni obilaze Srbiju i znamenita mesta vezana za Prvi svetski rat i simbole francusko-srpskog prijateljstva. Već na početku su bili fascinirani dočekom, intoniranjem Marseljeze i Bože pravde pred spomenikom Francuskoj na Kalemegdanu, a onda su počeli da uzvraćaju u svojoj zemlji. Mnogobrojne nosioce legije časti i predsjednika Unije zatičemo pošto su bez daha ostali nakon posete Oplencu. Pre nego što sam odlučio da svoje članove dovedem, ljubaznošću vaše ambasade sam došao da vidim Srbiju i njene potencijale. Zaljubio sam se na prvi pogled i odlučio da moje Francuze svakako ovde dovedem. Iskren da budem, imali su predrasude. Ali čim su se prvi put vratili iz Srbije, odmah su rezervisali mesta za naredno leto. Šta ih je na to naveo? Pazite, termalni potencijali su vam fantastični. Hrana je izvanredna, kod vas se jede obimno i ukus je izvrstan. Što se vina tiče, tu mi valjda jesmo nepobedivi, ali primetio sam da su i srpska vina izvanredna. Posebno je uzbudljivo bilo kupiti vino iz vinograda Karađorđevića, naših velikih ratnih saveznika. Ali vaše najveće bogatstvo su ipak ljudi, ta neverovatna srpska srdačnost i gostoprimivost. Veliki povod za vaš dolazak je obeležavanje 100-godišnjice Velikog rata. Da, francuski veterani su u Srbiji otkrili jedno, budimo iskreni, pomalo zaboravljeno prijateljstvo. Ali su ga prihvatili i sve snage. Sa prijateljstvima vam je inače tako. Ako su prava, odolevaju vremenu. Mi smo primljeni u vašim najvećim institucijama, ministarstvima, u Belom dvoru, ovde na Oplencu i uzvratili smo aktivnom podrškom na ceremonijama i skupovima od Pariza do Marselja. 2018. je posebno važna, obeležava se pobeda u Velikom ratu. To je zaista velika prilika da se i u Beogradu i u Parizu uredi puno bitnih stvari. Mi pripremamo do sada najveći dolazak naših članova od Zejtinlika do Kalemegdana. Ali 2018. je odličan povod da bi se ta saradnja i proširila, ne samo na polju čuvanja tradicije. Hajde da institucionalizujemo posete i lečenje naših veterana u vašim banjama. Članova naše unije ima više miliona, dovodit će svoje unučiće.
spomenici će podsjećati, a ljudi održavati i produbljivati prijateljstvo dva naroda. Neka bude tako i dobrodošli.